Sansa script ja uno kibrengi unu. A moment sai kot napu, o lazy de san fu gado ki unu. Om na wa opdracht, gado tak uno mak kibri de san ja ki unu. Lazy. En mi, sa story den prijs of een masra. Nanga hem? Tranga, nanga hem wonduru roko. Disi, aben tu, Di den piking. disi sa kom. Bikasi, aben setu wango toigi na ini Jacob. Dus na wakoto in Jacob gado seti. Lazy. en aben meki wan wet. Na ini Israel. Dus asandis na wan wet. Tak leri. Dep tiwaf un, leri De man. Fusabi. Lazy. En aben commanderi wi tata. Dat i dem, de sa meki, dem piking konsabi dem. Si, na wa commanderi tak dep tim sap. Ala descendisi. De tim sabi dem. De tim sap descendisi. Amo give me Efesiërs 6. Dus mo soru wan tra Sa sabi. Sa sabi. Efesiërs 6 vers 1. Arki bum sa sabi. Want galota na wa commanderi en uno mak kibiri de sanja di dep tiwa. Lees. Dabuku, voor Efeze 6, Vers 1. Aha. Upiking. Aha. Giyesi na umbigisma. Yere sa galota ki. Sa galota ki. No yata uno mak kibiri sama arki apis arki bakan. Ama lees dem arki. Lees. Dabuku voor Efeze 6, vers 1. Aha. Upiking. Aha. Giyesi na umbigisma. Gadotaki. Upiking. Giyesi na umbigisma. Dus arki de bigisma kunu. Dat na wa commanderi fugado. Arki de bigisma kunu. Leesi. Na ini masra. Na in masra. But net a official leesi ni tak ino maknya agu. Na if you ma wan di agu fi nya da yote tak dom mama mi no manya me wan gado tak ino maknya agu. Gado tak im giyesi. Ina yu bigisma na in masra. Tape im giyesi. Leesi. Because disi, de leti. Galotak na wan reti san fu arki yumma. Nanga yuppa. Yuppa nanga yumma im arki. Leisi. Respeki un tata. Galotak im respeki un tata. Aha. Nanga umama. Nanga umama. Ma anotak na wan special day im doen. Ala day. Im respect yuppa nanga yumma. Ano special emotak ay father dak of mood. Nee. Alla day im respect yumma nanga yuppa. Alla day. Lees. Respeki. Utata nanga umama. Disi na fosi komanderi. Nanga wa pramisi. Disi na fosi Komanderi nanga wa pramisi. Leesi. So dati asa waka pum nanga yu. Dus teo du asandi. Disi na waka pum gi They respect yumma nanga yuppa. If you need doing, give me Matthew 15, verse 3. Arki. Dus we soor unu, maar garota kuno mak kibri next ki unu, soor unu de sanfukado. Dat we soor unu. Lees. Matthew 15, Vers 3. En dan ben piki taki. Fusaide, u ben broko da wet fukado. Nanga un grand sumaleri. dus kan Christus se ageta. Ageta fusaide, ben broko a wet fukado nanga un bigi smaleri. In plaats du sa gado taki, dan je doet bigi smaleri. Fusaide ben broko a wet fukado u bigi smaleri. Lees. Vers 4. Because gado ben commanderi taki. Arki wat gado komanderi taki na gado komanderi takum arki upanga umana gado komanderi leisi Because gado commanderi taki. respect you tata nanga you mama Gado taki mi respect you. you tata nanga you mama leisi En da suma, disi fluku. em tata efu em mama musu dede Yere sa gado taki. efu ne respect umanga upa wo dede a moment sam ine arki yupa nanga yuma gado tak sowas mak dede. Daarom I think if you want lead Langa, im respect yuppa nanga yumma in masra. In the sense gado taki yum arki yuppa nanga yumma. Ine go to say wani, but ye libi ini yuppa also I want play basic yuppa. No, and ye roko. If I'm attack so, then a that. If you attack so, then a that. Listen to one list. Because the gado ben commanderi taki, respect you tata nanga you mama. En da suma, this is fluku hem tata, efu hem mama, musu dede. If you not do,
sa yuppa nga yumma tak Garo taki mak dede ya. Dus daarom. we so unu sanskrivi une kibide sanki unu wa de sanskrivi wa de motak ada wa selle det ne we so unu e kun sab bum bum over sang u abeng. Give me Exodus 20 verse 12. So arki wa this is another New Testament one de in Old Testament. Sandis de in Old Testament. Lees. Exodus. Hoofdstuk 20, vers 12. Respecti je tata, nanga je mama. Yene sa garo taki. Respecti you tata nanga you mama. Lees Zodat you salibi langa na ini na kondre. dus garo tak tei do disi na yo lip langa. If you want lip langa, respecti you tata nanga you mama. Lees Disi masra, you gado sa giyu. na garo ogi langa lipi. You respecti You pa nanga you ma. en anang na ini masra. In masra. Ubakere, wabafra, someone sabi of him ask un. We feel father that. Okay, but give me a baka in. Mateus, arki sa garotak. Arki bo sa garotak, you respect you pa every day. Ano special father that your chawan sangi you pa. Ufanga de trabi. Dat na libis ma gwenti. Na gwenti fu libis. Matthäus, hoofdstuk 15, vers 3. Maar ben piki taki. Fusane, unde broko. De wet fu gado, na un graso maleri. Dus garo aksita fu sai de we broko Gado wet nanga de big. gis maleri. Father dak na de masapot un slavene soru de sandak. To wet garo tak you respect yupa nanga yuma every day. Every day respect you Pa nanga yuma. alla day. Im respect yupa nanga yuma. Dat garo tak. Lees. Bikasi gado ben commanderi taki. Respecti je tata, nanga je mama. En dat suma disi fluku. En tata, en voor en mama. Musu dede. Yere. If je net doet, sa yupa taki. Garo taki mak dede ya. Dus daarom giyesi na bigisma. Arki bigisma. The man be WhatsApp if God don't want black man. And he can see how God don't want black man. Okay. No presi ano script in a Bible tak Jezus ab gratuwiri. Ano script. Ano script tak Jezus na wet ma ano script no one. Alla de sandis na lay them out esoro. De fight taki. De ma lay the pastor. De ma pay the pastor fu tak lay. De pastor kiss money. Ni fu tak lay. Daarom de ma so tak amandis na Jezus. Ma ko lay si sa Bible tak. Arki pung sa Bible tak. Dus brief Openbaring 1 vers 1. Arki pung mi brada. Lees. Openbaring, hoofdstuk 1, vers 1. Dat story kring voor Jezus Christus. Wat je neemt, brada? Huh? Okay, dus dit is een soort kring voor Jezus Christus. Pastor, sorry dat nama dat, maar argis a Bijbel tak. Lees. Disi kado, begi hem. Voor sorry dem dinari, dem sani die ze moesten passen, SSI. Dus mo sorry suma na Jezus Christus. Vaade. John Bogona vers 14. Vers 14. Hem hede na wiri. Be wedi leki katun. Ede wiri nange. Barba be wedi le katun. Look at photo. Amani sa bwetu wiri. Ofanga wandat. Awadi sabi. Okay, but arki wa listen to walesi. Listen to walesi. Em hede. Na wiri. Be wedi leki katun. Ede wiri nange. Barba be wedi ma be dele katun. Amadi snap no we to wiri. And Amadi su wiri no dele katun ma. I want that well. Yeah? Lazy. En wedi leki sneeuw. Weti like is no lazy. En hem ai be de leki on fire vlam. Je mag tak ai be de ready. Kuko.
En I be de ready. Soort of de foto, die soort of de man is I ready. Awadati. Okay, lazy. En een futu. Bendele ki fini kopro. En futu bendele ki fini kopro. Tem look so clear die futu abi. You futu, you futu na bruin. Kopro na bruin. En die Johannes luku Christus futu abi dele bruin. Maar anok baite. Lazy. En een futu bendele ki fini kopro. Die su den ben brown na ini wan onfu. En vi tek ini wan san dai bromeng. So clear aiko. Die bro wan san. Wan san bro. Blaka. Dat is hoe na Jezus Christus. Jezus na wan blaka man. Give me hope. Mol give one last one. Arki suma na Jezus. De ma in a Bible na blaka man. De ma sa potu in slavernij. De ma kor unu. De ma koru. Arki. Lezen. En we are not 12. Sa betekent 12 lo. Sa betekent 12 lo. Je no sabi. Maar des mij heeft 12 lo. Je no sa betekent 12 lo. Huh? You know, look ja. Look sa betekent 12 lo. Kolesi, ko draai ko ja. You ya. Net die tak was aan kom. Kolesi. Vanaf die dem sabe, kom. Kolesi me kisa sa betekent 12 lo. Kom cross beja, kom. Ik kan wakker kon lezen even. Dat je sabi. You see? We attack samen om je sabi te samen, brother, ja? Lees. Ooglied 1 vers 1. Dan horen we zien die de voet Salomo. Vers 5. Mi plaka, maar mi mooi. Yes, Salomo taki. Salomo tak a Plaka, maar a mooi. Salomo tak a blaka, maar a mooi. This is na de sansaweleri. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word